Hi, welcome back. Mayam punong po amo khana aigi classroom activity na mayam taram nokchari. Ngasi pangthokliba classroom activity asina taret suba tangkakni. Aduga ngasi pangthokliba class haiba tare class sina khogi class 10 A da leiba angang sing kharana pangthokadaba adugumba activity singni hojik makhoi gi oiba makhoina sagani amadi semgani makoina utgani khanna honajariba adugumba activity sing makoi pangthokpa haukhre hojik ngang singna sem saba haukhre layekpa adagi layekpa makti ngasidi yaudre ngasina 10 gidasu yamna khogi anouba tangkak anouba idea kayaga loinana ngang sing sina ngasi khogi oiba activity yamna fajana pangthokli sidi amangda class 10 A na pangthokhiba adugumba activity adudagi pura topa adugumba masaksing na ayamba uba phangi okay magi mi ama ani kunsan naraga mana haijaba sing utli hojik yamna kanna atopa activity sinataba sidik sariba utliba kholiba sinataba adi uthoktriba adugumba activity kaya amasu leiri haiba tare hojik hobudang ngari banina kari saribano haibadu khangba ngamdaba su yauri aduga adum akogi saban loirak laba haiba tare loirak laba pot su yaure kari no haiba khangba pot sing su yaure haiba tare okay yumdagi kogi leipak leikhom puraga kogi isang haiba tare kaya puraga karigumba posaka makhak yam sa kanna sanana ba konna ba ngang singni somda kogi masi badi karino si khangdre ado ngang sing sida hange moina sari ba si karino ha bisi ko ngasi noina sari si kaino ngasi bol keno khar kana hayo okay mai ji ching pokhai bagi ado ba saktam ogeda ba mali ko ngasi semli bese okay aduga magi sina karigino ha do yeng se ma ko ni se ka top panina nangi sina karino sari se cingumba semaga kungumba matahan bagi okay cing bagi belly area da cinggi cingkhong da khunggang ta bagi adugumba saktam duni okay okay सेम गदोरी बसिना करिनो नो यो हुंगी से टेंपल ने ओके जेक ngang sing sina moina sari base tangkhai chan silak pa yaure yamna kanna ngang sing ke thawai hakchang yauna koina sem sajari ba pot sing se yam phajana sana ba ari mudi thawai hapna ba yamna kanna honari somda somgi maikai da ngang pimasa sing maroi nang pimasa sing yamna kanna am thawai yauna haiba tare volcano eruption gi adugumba saktam duni ngang hina semjari basi ba somda building man bama dari busina kaino no na sari sa ngang kangla okay kangla gi adugumba bopong haiba tare bopong ni masida ngang sina sari basi okay somda sai ngang ma aku yam tai daga kalau sang laga leho bani magi si kari no kari dau doi no haibudum tang mayam ang si okay mangan nangi se kari sa doi no kana ayo lai tai ki thang ni bo ado si lai tai ki thang se sida sa doi ra ba sida nak pa doi ba okay very good
frame ama channa bagi thawang taw male okay April salis na kaine ba fine fine sina gise lephan ga doira nap sirai okay nap taw okay lomda pamasani na tari busina nuni size ni kaino yum ne ba cham cham ba yum hai ba tare ne ko okay zik ngang singa sigi magi hajaba ayama tauri marak sida atopa adi nahan makhai ga manadaba adugumba activity ama happen jage handak pangthok ka doriba handak toraka doriba activity sidi amangda amukta oikhidriba adugumba activity aduni mayam da khudol tamjage zik hangang sina tawgodoriba se khogi extempore speech ki mawungni mana khogi pangthok ka doriba se khogi electric motor gi matangda mayam da sugaina taknabagi adugumba topic ni okay hoje angang sidagi electric motor gi matang si khanganaba amtang honaminarasi okay start. Hello everyone, I'm Rosna from class 10A. Today's topic about the electric motor. This topic is within the portion of physics I take it up from the chapter of magnetism from class 10. So let us start the explanation. Now let us consider the two magnets. North pole and south pole. You always know that the direction of magnet is always north to south. North to south is from in outside is north to south and inside is south to north. Okay. अहमद electric motor energy. Electric motor is a device. It is a device that converts electrical energy into mechanical energy. Habidi kaino habada. Electric motor habisi device ameneba. Electric energy habidi koina sida current puri wire. Samna habidi wire current puri jesi mechanical energy habidi thabak ton thok toine. Samna habidi pen thar je koina pen ji on to kanda uni je asi electric motor demaneba. Si thabak ton thoine ko. Adu sida explanation ng tabi jo. Magnet ni consider tore adu magnet sida koina electric rectangular coil ma hape madu da iron rod ma adu ga singa mun sabang ma hape digo adu sida hape ga mo se pen mo ni la adu mayam na lobi ba da di mayam na lobi do material do adu mo matu ni hape do ni sida iron rod ma hape adu ga sabang ma hape mata ta fen ma hape go adu ga sumana rectangular coil ma la rectangular coil sida split ring ma hape split ring adi kai do ring ma sumana ta khai ta to pese si split ring go go adu si split ring ma hape split ring sida sumana brush ma ta me brush de gi कोई बैटरी में समय मात्र होगा I'm sorry forgot to mark the negative sign now अदो सिदा बैटरी में हापे बा असि बैटरी ना करंट पुरगा सि फेन सि मादे उखु लगदिनि मा अदुगा करंट डायरेक्शन जी को करंट डायरेक्शन जी always positive to negative नि बा मात्र होगा सिदा की लाइव करंट जी मान लानी सि लानी अदुगा सिकि थासि लाइव करंट जी सिबु ओकनबगी मथौ सि कनाय मथौ नाय बन प्रेस मथौ सि थारिब करंट जी ब्रश न ऑन नि दुगा माना रिंग जी ला हनी दुगा electric coil ji la man da si mo pe ni so to coil to coil ji ha ka ni si map se lo ko ha pe to ai ye mo 3D ni ko ni si am da ha pe to ga this mana current ji la ni to brush no on ji ha da ni to ga ko na si ki sa cha ji ma ni to ni ri ko a na b c and d okay to si ko le ma ni ko le ko aduga si to kan asile ma tin kone aduga si kamano to kamano ban dia kamano on kan ha ga na ko si da rule pa do ni rule kala ma Fleming FN rule ma pa do ni ko si rule je so ya ko bi ku bi ga chang ni to si mo je yen to ya di ko Fleming FN rule ni na oi ni to yen to ya de sina da finger sina electric current की direction ताप तो हुआ अधूरा electric current की direction ताप तो नहीं सिर्फ सिकी दो मिजे सिना magnetic field की direction ताप तो नहीं अधूरा भी सिना motion की direction ताप तो नहीं दिखे तो उन्हीं को अधूरा कोई जैसे लाइव में गाइड ना मनु ने मपान लाख ब्राउन ना ड्रम मपान मनु लाख उन्हें मपान लाख उन्हीं को अधूरा कोई ये ना सिर्फ
ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯃꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯁꯤ ꯃꯦꯒꯅꯦꯇꯤꯛ ꯐꯤꯜꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯄꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯤꯀꯣ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣꯁꯦ ꯁꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯦ ꯗꯥꯎꯟꯋꯥꯔꯗ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯥꯎꯟꯋꯥꯔꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯃꯤꯂꯔꯂꯤ ꯁꯣꯝꯅ upward lakadaba to sina magnetic field ki direction lere sina manung gi mapang gi swan thore aduga sina upward sina chattu to ma adui dardi si electric I'm sorry rectangular coil si kamai la ani ha kanda si je sina som ma somna sida som manung do thore sina apa matom ni khale do di kamai la swan ni oi do swan ni oi ni bo adu dardi fen si swan oi do ni manung oi ni always rotating like this okay aduga aina sida haijan badi kaino haru kanda asi electric motor ma umbugi mo ma ta khre aduga koina swana question hang puje ayo electric motor ji somda north to south swana umbuji somda umbudi yada ma hang be ayo adu yagani adugo sigi kaino sida le kanda swana sigi yawriba rectangular coil ji swana mathang hai udong ba aduga lu umbu yawa aduga sigi magnani ja north pole jina somda thamaba north pole la south pole la suma on thona ba side ni suma on thona ba duga da na somda umba do somda la ani ma do si a region somda kani si dc ni somna ani duga si press duga si ge split ring ani ja split ring ni do umbe mana puri mai kai de dum umbe ni wani di somda hongre do dei ro ba aduga somda rectangular points na umbe mai kai de ne split ring ni dum umbe je aduga si brush chi hong mana ro ba brush ma hong mana ro split ring di si makha pon dum umbe ni aduga si de gi sum la ga si de gi current hasila ni aduga da ka electric current ji la matu ena ma umbe gi mo se aina basic electric motor matu ni na मैम क्या तबलम है तो अना हेजर मैम हजे हेजर नाउ ओके यामना इंटरेस्टिंग ओइबा अदुगुम्बा फिजिक्स की टॉपिक तगी यामना फजरबा अदुगुम्बा कोगी कनो कोगी टॉपिक अमा लोकलगा ngang इलेक्ट्रिक मोटर की मतंग दा यामना मरिक चुमना पाइबिख्रे यामना फजै ओके सिदा अनौबा पोषक अमखक गसाइ बखै उदबा अनौबा पोषक अमखक उरे बै सननी उरी बसे अदो अंगांग सिना सारी बसे करिनो तन अंगोक्से जेनिला नंग साइज केना निया थाइनगी अहल सिंगना तोंगनबा खुंगु को ओके सन नंगिरा मागिरा नंगना सनसिना सनसिना सेमिसे सनसिना कई ओरकदोइनो संबोध खोइदोइबा ओके वेरी गुड यामना फजबा दुगुम्बा थीमनी हजिक पुथोरइबसे ओके सोमदा ngang ama mana ngasai sarambasi yam piktak toba adugumba taring amakak sabani maise nangise loreba okay nang amtang pai khalo nang eroi potse okay hजिक angang sina sajari ba magi taring se okay losaningre very good okay okay so mai kai da su angang sing sigi loisalakpagi phibam yausalle okay som da su frame sabado loisalle okay som da su angang amana yamna kanna yum keiga yam mongta na sari okay okay som yum sine luare bra loidore ba okay हजिक अखोगी मई सिंग से सेम साबा लोइग्रे हजिक आंगांग सिंगसिना मई सिंग से पोखाय लगनबगे दमक्ता मागी मचू हाइबदी कलर सिंग अखोगी थाक्चनग्रे हाइतारे इंजांग मचूनी इंजांग मचू से असेंग बैदि थोंबदा हापनबने दु मई सिंग पोखायबदा हाप तोरे हजिक ओके आंगांग अनि सिना यामना मोंगता ना हजिक मई सिंग पोखाय दौरे ओके
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯊꯪ ꯌꯥꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯨꯝꯂꯥ ꯁꯣꯗꯥ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯣꯗꯥꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯗꯥ ꯌꯥꯟꯁꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯥꯏꯇꯜꯁꯨ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛꯅ ꯌꯥꯟꯁꯟꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯨꯅꯣꯒ हाइड्रोक्लोरासाइड ओके हजिक यानसनगिदौरे ओके ओके हजिक मई सिंग पोखाइग्रे ओके वेरी गुड मई सिंग पोखाइग्रे अमतंगा हिजलो सोम नाकंदगी दोमदगी ओके 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 वेरी गुड हजिक मई सिंग पोखाइग्रे यामना फजरबा हजिक यामना माली कोई मई सिंग पोखाइरकपसे वेरी गुड मई सिंग पोखाइरकनबगीदमक्ता अहामदा मखोइना इसिंगी मथक्ता मचू हापचली अदुगी मतुंगदा मखोइना कोई सोडा यानसली सोडागी मथंगदा इनो अमदी हाइड्रोक्साइड हाइबा दुगुंबा एसिड अमागा यानसलबा मतुंगदा सेंगबा मई सिंग पोखाइबगे दुगुंबा सक्तम अदु मया मांगदा अनबिख्रे वेरी गुड आंसिंग सिगी आइडिया अदुके मतिक थागतनिंगाइनी ओके हजिक आंसिंगना साइ मंगालना सेमगनी हाइखिबा कोगी सलाई तरेकी कोगी थांग हजिकी नहारोलना मिरोलना खंगदबा सुंयामक याद्रबा अदुगुंबा अखोई मैतै अखोइगी अमत्ता ngairaba amadi मैतै गी लेरिबा सलाई तरेत असिगी सिजनगदौबा अदुगुंबा थांग मखल तरेत अदुनी सिदा महागना फ्रेम अमदा चन्नबा होनरिबसे हजिक कन्ना चलहल्ली आंगांसिंग असिना वेरी गुड यामना करी हाइनी यामना फजबा पोषक अमा हाइबदो ओइरी हाइबा तारे ओके वेरी गुड हजिक आंगांसिंगसिना अमखोय अनीना सारी यामना कन्ना फजना होनरी हजिक सोमदना कंगलागी नोंपोक थोंग साबनी मखोगी सिसु लोइसल्लए यामना मखोल मागी कंगलागी मागी लेरिबा मागी स्ट्रक्चर कंगलागी गेट की लेरिबा स्ट्रक्चर अदु मानना आंगांसिंगसिना यामना फजना साख्रे हजिक मथक थक कॉपी ओके वेरी गुड ओके सोमदा आंगांसिंगसिना मागी साजरीबसिंग असे लोइसन्नबा होनरिङैसिदा angang amagi magi atopa activity ama among koi podol tamjahange okay ai rojas ni thojam ai okay Kong sulauna hang lage mayum mangki pang latnuat nali balam lenga jatnayin thado lokau busu leipenang bulak nadum leinarasu amoy gimari amari leipuari da putiba mahakna suli dikhi adunaydi jakyon yuyom yena jamina dewarisu Jahi tere kuntapa mitop jana mandava iga khaina bagmachin manushyat nava maitai lai mapopiyo samharasa khiva kaurava kaujumti vakanai chasa Kaurava kaujam thiba kanglei chasa kaubasu leitenang bulak nadum leinarasu amoygi mari amairam leipuari da putiba mahakna suli dikhi adunaigi jakyon yuyom ye jamina vivarisu Lumidang ay mahalanda Baraturin torbanda Mapamlamdam yena yena Hikna hikna
Panggal tekla nongshana Kaya chikna khangkhiba Langkhay ngakpa marin na thangkichakoy katkhiba Kaurabara kaujang thiba kanglay chasa Kaurabara kaujang thiba kanglay chasa Kaubasu leite nang bulak na dum Lainarasu kamoygi mari ama iram le tuwarida. Okay, yamna fazaraba kogi maitegi ichil naw singbu tumba hodokpa adugumba isai ama khudol tabikre. Very good. Kogi school gi angang sing asigi magi talent asi makhoida yauriba talent sing asi hanba leite anau talent kaya ama puturai haiba tare. Okay. Okay. Angang amana kogi Rambo gi adugumba 10 kogi ga 10 ga nomai ga punbi adugumba kulai ama si khaktana saba loikre hojik kulai si koi angang sidam tang kaphan ge kaplo angang. Okay, very good. Amna sanbadi oide adubu magi design haiba tare. Design chide yamna mawong tai paikalo fazana paikalo magi design chide yamna mawong tai. Okay. Upalo ano to upalo longhan lo ba okay, very good. Okay, sik ngang karagi to solo performancing tawro matung da ato pangang ani amagi makhoi gi ba performance ko tawon jage. Okay, start. I didn't come to class 10. Ini yang anjira berarti. Ako na teacher dari saya masih teacher. Okay, start. मेरी राहें तेरी है तुझे ही तो मेरा हक है इश्क मेरा पूरी शक है तुझ पे ही तो मेरा हक है साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा तेरे नाम तक दिया लिखवाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा कि तेरा मरा निभाऊंगा तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा लखा तू जुदा में हो या तेरे खातिर तू ही मंजिल तेरा मुसाफिर लखा तू जुदा में हो या तेरी खातिर तू ही मंजिल में तेरा मुसाफिर रब लूंगा बैठा तेरे करके मैं हो गया काफिर तेरे लिए मैं जहाँ से टकराऊंगा सब कुछ खो के तुझको ही पाऊंगा दिल बन के मैं दिल दर पाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा. Wow, mukure. Masiga lona na nasigi pangthok liba adugum loba ka classroom activity gi
तरह सूब तांकक मतंग असिदा लोसनजरगे मथंगी एपिसोड नाइबिरमो मथंगी एपिसोड ता अनौबा स्टूडेंट कया गलोनना अनौबा आइडिया कया अमुक उदुना लाक्चगे आइगी क्लासरूम एक्टिविटी येंबिरिबा अदुगुमबा व्यूअर सिंगना क्लासरूम एक्टिविटी यावरिबा आंगांग सिंग असिबु हेना पुनिंग थोगतपिदुना मखोइबु अनौबा आइडिया कया पुथोकपा ngamba अदुगुमबा स्टूडेंट कया अमा ओइहनबिननबगेदमक्ता आइगी एक्टिविटी असिबु कमेंट तौबिरमु मयामदा शेयर तौबियु अमदी लाइक सिंग तौबिरमु हाइदुना मियामगी मफमदा नोनुकना निंसिंगजरी ओके थैंक यू बाय मथंगी एपिसोड नाइबिरसी